megalayapost.news. Kakenhon jong kinongnya kali kiba jukit bersalan news iap berumau hapok kejala Meghalaya. Kila syim da kubai garai ban yang persya yang kakendon an belapan mi da keserkar jela ya kabala tip kum ka Meghalaya Mineral Preventions of Illegal Mining Transportation and Storage Rule arajar RPR. Ya kani garai kani kakenhon kila syim ha kejinglang kabalalong ha kesnong pernai berkila arai ru banyai bankit ya umau bersiap klaim da calan halor kanong rim makim di ni calan sabar jong kejala Meghalaya yakini ki marpo khando. Kanika kunhon hapo kalama jong ka Truck Owners and Drivers Association ulalam khama duba ejensar kurkalang kum presiden ha kejingelang kila therting e ka bor sarkar jila Meghalaya dag baong wa ka sarkar jila kala penmi ya ketika kendon an klaim kamon upaj ba ni kejingatai basani haswa ban pentrikam ya kanika an Pancing buat iway tinggi pelong itu kecingnya sangat kamai mencisi asingiru dari nak kecingnya ong hi driver kali berokoi de kecing syabat kali kadai ke mana kapor syakapor nama yang aku presiden ngasih yo ya kapun kon makin marai beladrep kita dan di bapak saya dulu kita bar gini nak highlight kor apa yang tadi ko numpur nak tadi hanya paselong cuci itu kita pun kepada yang saya tiba relax saya tiba de mentah markan di kecingnya imat kalak hamcur de kumbala iyo ya karai mene masmo bodong baswa bingin sim ya karai ikwa kolong karai kumba niong mene kadai karai ke berhenti de menta lada piong kum kecing gersan ya ki trai par mau posiap ya kani kecing pun banyo ya kecing trai lai loy de nakaliang cungi kitrok ru kumbala iyo ya kecing ai cumut mene ba ngin ya kamai be wat kat badang yo umar dagi ong ya kecalan ngim tre ya kecalan markane gede kamar kabangim dai bangi supply sabar bat gede kamar kabangi penun kam namata hasnong lejong hagane kacakal lejong bat wat kasokar kodon kam yaw ne umar jungi dementa syoban sim ya karai ngakwa ba mangi baro ngin yara ketilang kum kadat kabangi ngin nyale persyak mata ya kana ka an baka sarkar ka pentri jubor klem kamon bat kabum ya habdur ba ni upai ba marbaro si kata lada sahabat kawai kekali uban cencar di tang driver bat utrai dena sahabat kawai kekali di tang utrai ya kene nga alamat lalai sangut ki bopun sanga na thailand korok gidan na thayo perslong thina po numpur gidan na thailand kor gidan dengan kum presiden ting tengah poni ki polis mempelaj patik tengalai dah khmat badan pada habangam lah balai dikila syukuran hi kila ila kalat demen dapat lari ki pan calan ong ben nyimdan ini ai baca khmat lada hi pada borok ki beran ki pada lada syabat ka kali jono lu masun khon mengi ki nonggit kam nabakhia pidaban ke ngini lai bet sata syaba dana kecing persya ya ke sarkar baka pentrai kam ya kene ka an ke belang persya ya ka hok jungi udu usok paru imlang salang ngini rak tilang bat ngini trai bet nadu mata hidami dengan caka ngilet kamaino tong ngini rak tilang paru khoi ngini ya trilang pat sokar ban ya daya kamariang ko umba umdi ngiburom ya kata di hendrai ya ka sistem pada marka ka prosedur ban yo ya ka manilis kwari pamit ka bolong very lengthy nganong ipi. But so many procedure ni haban pulos ki criteria ki babu maki ki formalities kamdai banyana ya kamarang hari kadai penbantang kum kecing sim tax singi kamdai banyana ya kamarang dagi ong banyana ya kamarang man thungdeng thuse katangi kemente ni piong kum no porlak pora ngikmen banyana ko umbam umdi ngikmen hanrei kat kum ka procedure bagi labu ki kriteria ha ka triple MCR bat kum cu ha gane ka rules 2022 ka bangala batai mena ya phi ka bari ka transportation bat ka storage kalong ka ba i kum ba ki kwa tang ya ka pisah ka kham thau ya ta ka mariang lele de kene hi ka de ki ka bangi kum ka asyen go jingi na kaleng ki driver truck ba ngin persya curi ya kane ka kam ka ba ngin let du sya ka sarkar ba nginum syak bakin pentri kam jubor tat haduk ba on dingiliyo banyakan selang ini trelang ban pencun surno ya katai kabangin dia daya kamariang katangi sepediak pada de manda kesengi hadin kadu kecing ya penbek bangin sange kamai kadu kesengi henry manda kesengi da kawai kasur
kum kecing persya ya sarkar bakawan khang ti mau ti siap kham tam si kinong gondong jungi kibarit kibadia ini kum kecing persya ya kata ngiru kum kitrok ngimbi ba cekmat mata ba kum kecing persya ya sarkar ba ka sarkar kadai ban perkhat bahkan perkhat arsin laisin lene bahkan perkhat bahkan pencen surno lene bahkan wengno ya kata ki babuan ki kendon ka bakta sisa ya ka hok cung bodok bosok ka bodon hang tay motor pol MCR bad hak do ka minerals Meghalaya Minerals Protection of Illegal Mining Transportation and Storage Rules 2022 kata hi kadai ka rai ka penyisim nangne nakalang solution bad la dakadon kan no mata ka nakalang jing padeng solution la ka sokar ka pentegam cubor ngin sayulum biang bad ka ai pada karai ka penginle kata nama dak hok jungi ngi habane yeng nginom salia kata kadai karai cungka asian bad ka meeting manda kaseng bad hangni ngilai rai ru pengini don pada sakawai gemit ka body ka bangini snok tilang na borok ka han ka bad kublang ya ki eastern west bad ka west hills bad ki east hill bad ki wi ka district ki basya kata akum gini ka kam gini perkalang baka ai pada ka kam hadin jongane ngin sape ka ba kari benle nama ta ka jimotoi ki jong ubodok ubosok ba nama ta ka jimotoi jongane ka dong ka than ka jing hi borok Meghalaya Post.news